Me we saw the say Bawumia the position ya wada oba paper no so say na oda hene. Number 8. Otu aba ma NDC dia ba yere kra unya bi ntodi o. Ene aduane nyina ye fofofu wo dwa so. NDC ba so ye timi kra nto aduane yi. Ene bibia ye fofofo. Bibia ye fofofo. Etosi aba mekwaba. Je kese bibia dada na kwem. Ethiopia se yewura number 1. Eko bronya pa hwe nwa ma mo to ne ma ha. Eti eza ko to ba ma we mu. Ah to fi oka. Blantie na wo come ho no. Abrantie say Bawumia so abrantie. O Bawumia kura no form ye pa abrantie ankasa. Students we brain na ya bo. Na the education na mo abo. Ama ya bo be brain tie pese de mama mbra no fata share free education level 100 mbra. Yeah that's. E ba show flow say. Me pa show me din de ya. Me pa show bia o jiri so open ne bada chimbia. Won to aba ne manana do. Because of say free education and na allowance school dem da. Me na ka me nya say ke dem be ko free education keke me wie SS me ho atwere keke. Enti wa onim so opa obada ache de. Chuma nana do na empuntuo Bawumia won to aso de nana eye nyina Bawumia meto aso. Wan obeta ne ba ekoye enkokọ. Wo so oba di disco aba. Ye nya ye manom kwasa disco ada. Enye yie. Enti me pese obi atoma nana do. Na Bawumia na meto nana do amemo ne so. Free education aba amye nyina ye manya faso. Yeni odonke odonke ngasentia Mahama yi Bawumia memo da na do amemo da Ghana fo yeni nka ye enti aba no yenyina yenye nka bom ne ntuma na do sade mpuntuo ebetimi aba Bawumia sade bibia ba ye fine. Okay me we saw the say Bawumia the position ya wada oba paper no so say na oda hene. Number 8. Number 8 na Mahama. Oh Mahama, okay. I didn't say Ghana for or say one baby in the second coming Ghana for to man say o to ba e dia ma no amana ba the second coming. Abana dia o hwe dia wa pom wo hwe wa setena mu a na wa to aba. Enti me hwe ma setena mu dia oba ya menya ya na we ti ase na menya no. E na be ma me ahwe akoto aba. E say pa dia pa na wo hwe ni mu say bia Mahama be di so a oba ma Ghana ma wo akoma na ato ye ma na say bia be boa o man Ghana. Niam bebre me mbo ni nyina bebre wetina niam bebre amai. But I may vote for NPP. The reason is say na say against the reason is free SHS no me ameba wakobi na dey ba ko me hu so ne say because of the free SHS no sisi a discrimination bia ni bebia sakola ni timi twanko ade a ene wo twabiase village kura na omo be post no nti omo ni escafo nyina eyepe aha nti ano ana me hwe so na me vote ama MPP Ibrahim ebedi bi so ja woso say ba bi ona wo hwe mu so ba oba na wo de nhefro ahodo bebre na eba wo dire say o man Ghana to oba man so a entimi wo o man no anyway me NDC no anka omo sesa Mahama de a anka mani beje ho because Mahama wa be ya mampani da ana ya voting out it me now was thinking say into obi any party ni mu bie wa e wo so o mutime de ne ba na anka wan wi ni pa anka the next 4 years no anka nipa no benya chance no wa bedi but president wa bedi so na ya voting out na nipa bebre wo wi ase na wo san ba de me mente me ho ase medua de no ho a mente ase aha into me so no ha me pa because enyo no nko na wo NDC party no nipa bebre wo aha into me eno alone no kra na mente ase why did he want to come back what ba so 4 years into dem pa na wadwe a opese oye den obebio nipa bebre wo party nim obetimi achusu obi no de aba na ya hwe NPP NDC obi o ma da ono so de ode ba ani de NPP de aba ani de ono Mahama de ba ebri bi atwam but you same person if you want to come again what do you want that is my problem. All right. Is sitting in the muye dem pa so aja say
bagana for no one pen okra mu yede nti sesia ne de ne meka ne se obi a obehwe wasitini ne ekọ no wako chaba da fi umaisem bisi jem ugide so ba betimi aboa Ghana. One thing say like ono e humble na onim kasa nyama mu na ye den kwa se den ko mseni obecheche mu na nyama atodi tell pa wan catcher wansa ade na ye catcher ani eti ayeto abama NPP ye nananom fa wudi eti ene ye nananom akọ school awie ye pesuku ye pe kokwa ketekete enwa ni yeto enwa anu ti ni yeto abama ye wura Bawumia o metuaso Bawumia tuaso Beba cho se Yero Mahama beba ene Bawumia beba usu se Yero Mahama so ba ontimi wo bia wo be bibu ani bia okọ onu kwado ye difudie peni dodo onu dia so ye fre no gudwa onu dia we gudwa Mahama we gudwa Mahama ye de ne ba Ghana o yo gudwa onu dia edwa bia ni no December 7 li kwase Ghana for to Obama NDC oh David hey to Obama NDC dia ba yere kra unya bi ntodi o ene aduane nyina ye fofofo wo dwa so NDC ba so ye timi kra to aduane ene bibia ye fofofo etosi abama kwaba je kese bibia dada na kwem Ethiopia se yewra number one it is possible onu aneko na momo so abano wo ododododo ha ama yewra Bawumia no na mo so mama naf yewra manaf ejema enmo efia Sabio enye NPP NDC ene be me wakoweni na se wa wo hwe watitire mu a eni ne ekọ no na wa ne open not Obama no what Obama nigga say MPP ablesu kan head and to wadi ono man head and to sa oh ni nyina na eye ni nyina na eye okay no kwasem sa me hwe ma sitram na mato abapa meto abapa mananado ene ne nkrofo eye NPP aban Bawumia na meto abama no ede ne wo hu ede no maye ede na wo hu se wo de amonyeko de mo ba so na boa mentimi ko hweso asa to aba de ama wo mbie no kwasa mema ba na meto no me hwe ne se me nko aboa me na mo me hwe ne se aboa Ghana man nyina aboa abatan eni kunu abatan o mo ho kire o mo ma school fees ho na o mo timi ko school free eno ho na me hwe de ato aba na nya sabi omi a me ye NPP ni a obi anim se ama santo Patricia Jamfi me ye NPP ni nanso me benefiting free NPP ho nanso esan se me wodoma me man ni afoforo wo man ni mu nyina nti no me gidi se aban ne bae no wabeboa awofo abatan o mo ni bi ekunafo amene o mo metimi ko school dia me hwa me nko ame de ho na mo mehwa afoforo de ho na mato abapa ma Bawumia na eko it is possible ye hwe Yewura Mahama obi a obedi bie wo se ba biem wo tena ase no hu e bae no eno bo ontimi anye nti ka Ghana for ye nto mama no na nko no mla manye sa no ma na wantimi anye ni nyina ani susuye no kama ode agudwa ogide se moto ba de ma Yewura Mahama ontimi nyanse na MPP amanyeko no the American say bibia e possible nanso the American say DNT question back na mi bisa DNT no ba first no wantimi anye na de ojetum se obetimi aye bibia ni ho obetimi aye onko meyemu ya man papa onko na setina pa na enko so na ye hwe wo mo ni bi ma na nkura ntimi nko school emeye engineers maye emeye doctor for maye emeye carpenter for maye emeye de tonfo a ye de book enwoma ene ye de ye adwuma ye calculate ne ye de aye adwuma omo meye maye onko tena se kura na se de ekọ no ye say it is possible number 8 ayaza zuzu zaza ewie bibia ya wie ya sebe bia ade ntina wo pem Mahama say Mahama mra me hu bi da me hu ne da ntam sam bra no na mambra ye hu da ante oba Ghana me say be ba sisan asena bibi be sisan kura eba sisan kura chi NPP de no me to am NPP onchire mu pa na say official na say ade na wo gina so ato aba ma NPP me am gina so ato aba ma NPP
NPP ne say NPP ba power omo dwe ordinary Ghanaians so omo dwe omo onim be hu ya share policy NPP dia ba eboa ehiafo enipa dodo say ya share hospital NDC ya Lagos hospital nipa dodo say ehiafo dodo say no mutimi ko hospital ba share free SHS ehiafo nyina esikafo ehiafo ya nyina yetimi ko no tina meto am NPP December 7 who say NPP beti medi nkunim abato oh ye be fa no one touch na ballot paper na NPP position be no moda ya number 1 meto am NPP onchire ma ode ma Ghana for ni say senya be ya man Ghana be koye nim because of nkwala ni nti esa say NPP ba ye no enkwala egu city kwa ho nyina sisi omu ni wo bio nyame adomo matumi akosku edu enim nti me de NPP na meto ama no efi so oba enso kanya na ade nyina sisi so nti so oje ye tax krampo de yo man ni yie sa na ye pe no nti ye beto ama NPP na o hwe Yero Mahama so ka so na ye light ho ne free education na start ye ni sa no no nti Ghana fo ma na konya no nto aso no kam gise moto oba ma na betumi aboa emwa me emwa esa na emi bi na asem bi okan ye no o se Ghana fo de ekuta short memory enchen ye wi afi asem nti ayen ya pa nti ya fa aba na ma no ye be ma NPP December 7th obi afa na nto na aba ma NPP mo nto ma NPP aba tem bi a o tie me so o pese oba ko wanim na obanya da chi tumi ya successful there to amama NPP ye na nado abaya amaye ye nto aso se ye dan ye den kukoma ye dan mo pe nkoma ye den kukoma ye dan ama mi fie bra metume na me nya ba bi nyina mi si dan ma se nkwaje nkukoma ama ba ne pia agu fie bra fie am na betume me de me education na di free education ba mabusu ya akwa free education book dia usua eda wutirim awa wadwim enti da yi Bawumia de onu na ekọ ye ni obia December 7th Ghana na wo pa medication die fama Bawumia number 1 wari ba ko pa wada soro wa omani nye ke ko bro nya pa ke nwa ma mo to ni ma ha etie za ko to ba ma we mu to fi oka Sumje ni epe se o man ye nyina ye ho betoye eno aheke ne ye hwehwe now apart from asumje no hu America NDC NPP chada ane ala nkojo chama chemu eja wana so bia nko obedi o man so ankaye de nyame be yi ama ye bia ye pe se eja mo na mo de ko komiti ko to aba no e bia o hwase ne ma NPP baso NDC baso o hwase ne ma no ma ko say ene de me ko komiti ne me secret okay but ni nyina no ye hwese nyankopon obeyi obi a ye ho betoye a o be dadae okay me de me go promote me de be ma NPP because all my join na omukura no e ya join kese say Dr. Bawumia kasa na minsu so a minsu ne say akoye say Bible mu say de na omo ya ifro no a omo de nsan mu keka esevo ye na fe Yesu eda ni nsuo wan na omo bisa suafo ne bisa say ne nsuo ensan ye de say wo ho ana mo amfa mantem sa na me hu say na mamu na tie COVID ninti Ghana ye ho kire ye kakra na me hwen sese ya ode agu kwan mu a wutimi wo say na adwen okura na mu so na adwen we pa de ye ntimi ma ne ntena fi okay e wo so ode adwen ne beboa Ghana ma Ghana ye tumpon me ye adwuma wa bonte hwe say me kura me pra ya e kafra enso me de ye adwuma na aban papa ba na me ba enya adwuma papa ye na me ba didi ma me bi di a me mpe okay na obi de o say nkokon nketenkete eno de nya Krama ne mpare NPP na eko NPP free education eno ntia antuma NPP Abua ya papa nursing ya mawie Mr. First no ya mawie school krampa din se de o meto aso akwa nursing ana nyame adaroma ne me konkan pa o mu se ba bia ya din enta ya din kra ye kram enti bibia no be sama ni se mo nsam ko bibia ni wa be sa kire se NPP o NDC o esa so man ni nyina aye baako ni eyi o mu nyina free so ni ade abrantie bedi o man ne so evi se NPP NDC o ya brɛ wo
ya started to abama wo munyene unya to abane ma wo ma wato ama mu ni wo fiefo yiedi o man yiedi enfom ho enti afie we di enka obi ane ma adwenye baako nanka yento ni yentuo mu mienu nyina mfiri so ni yempa brante ani mu odin te se Lawrence no medu o man so man ne hwese san beba na wo hwe emrante mu ho isi anaso mo ka NPP ne NDC wo chada ho ira lanche mate wo ne amamfo mo ka wo hwese nka bia nka nanka Ghana foto aba mananka betimi aboa Bawumia wo kom ho no abrante se Bawumia so abrante o Bawumia kura no fom ye pa abrante ankasa awo CPC ta awo be di o mine so ye hia NPP ni ye hia NDC yo te so na ye pe mo pe Bawumia se ya bre da ya bre mo plan bre da ti Mahama ti message am bibia mo mi mi sesa mi nsa o what me say ya wo mi atu moje na me da nko ya wo atu NPP ma yeko ti sesa ko me say nye yi ka me di intro wa nyame no mama mi nsa so masa ma no oh me to aba ma jo mama e di enti na wo pay you Mahama di enti a me pa jo mama say jo mama ka try say oba o kwata shiare level hand oba free education enti eni ti na to aba ma no enti ye pa jo mama say omra na enko tertiary free education brother say you Mahama campaign message na wo de ba na say manifesto ato akoma so a wo koto ba de akoma so pa because ye share ye be na wo ti so na ye nim say na akfa do the free education but na free education na the buy na amboa ye kra ama students we brain na ya bom na the free education na amboa ama ya bom be brain ti ye pese jo mama mbra no fata share free education level 100 mbra na mama wo so enka me time free education buy enka me kwatra bi sisi e dia me nuanum 3 omo akwa nti na mama na eba assembly na gese ye si emontre so Ghana for pi mo achiro magwene afa abato ye eba ho eba so December 17 no hwa genchire na manyakuofo no obi ampeke ne die wom se obi sia obi ade support ema mo no mo so munya saa fa mo baso a onyo makoma so ade nyina ye Ghana fo na hwa de se na manfo achiro magwene na wo so genchire ne sei ba comment bla e wo dwumadi ase na so be kire wa gwene e wa de party so medan akosi adwada from agio manage ho yie pa producer no producer bia so e Jane on e producer bia kama dem ma de party so Taptap Send ana so ya se ne aboa na dwumadi ene nkomo hwehwe nyina no e de bla wo so fa comment e bla e wo nyame adwo be se hye bi yakra mo nyina. A very big hello to all our lovely Taptap Send customers across the world. We appreciate you and we say a big thank you for supporting us and sticking with us all these years. You are the reason Taptap Send is there, and you would know that right now you are not able to use Taptap Send to send money to Ghana. The reason is that the Bank of Ghana has suspended our local partnerships with banks and financial institutions in Ghana. That means that we are not able to send your money to Ghana right now. This suspension is to do with the wallet product, which we Taptap Send launched in the UK and Europe. The wallet product is licensed by the regulators in the UK and Europe. It is legal and is totally compliant with all the regulations. Bank of Ghana, however, have some concerns with the wallet, which we are working really hard to address. So for now, they have suspended our operations in Ghana for up to a month, and we are working to do our very best to reduce that suspension as it stands. I would say, though, that the wallet product is legal in the UK, like I said. Your money is completely safe and protected by the laws in UK and Europe. So don't worry about your money. If you have money in the wallet, it will still be there when we come back, and it will be safe and secure. This wallet is innovation from us, and we hope that we can resolve this and continue to serve you, the Ghanaian diaspora. What I'll say, though, is just like you stuck with us all this time, please stick with us again. Don't send your money through others. Hold the money if you can and send it in December, because we are coming with big promotions. We are coming with big giveaways, and we are coming with good rates to allow you to send money to Ghana and have more money for your loved ones in Ghana. So please stay with us. Your love help us build Taptap Send to where it is right now. Your love and your support will continue to help us come back from these issues and continue to build Taptap Send. Thank you very much. We love you from all of the Ghana team. Please keep supporting us. We'll be back soon. Taptap Send. Papa no no.